Mũgũnda ũcio wa eka 50,000 wahirwo Mathikuota aya na makoretwo magĩikara mũgũnda-inĩ ũcio kuma mwaka-inĩ wa 2002 ona gũtuĩka matirĩ mahota kũgĩa na taito cia kwĩgwatĩra mũgũnda ũcio. Kwa sababu kawaida kisheria mtu akitaka kununua shamba anafanya succession, ambayo ukifanya succession kuna gazettement ya ambayo inachukua hata muda ya miezi 6. Baada ya hapo inaenda kotini. Wale ambao ni administrators ama wale ambao ni beneficiaries wa shamba la wazazi basi wanapata umiliki wa shamba hilo. Atongoria ao maugĩte mũgũnda ũcio tene wegwatirwo nĩ athũngũ no ũgĩcoka ũkĩoywo nĩ thirikari kũhĩtũkĩra SFT na makĩũrio magate nĩguo megwatĩre mĩgũnda ĩyo. Gũkĩrĩ ũguo maugĩte matikoretwo makĩhota kũgayania mũgũnda ũyũ nĩ wagi wa mbeca na marenda mehererio mathirĩ marĩa marĩ namo ma kũrĩhĩra tĩri marĩa makinyĩtie makĩria ma ciringi 500,000 o harĩ gĩcunjĩ kĩa mũgũnda ũrĩa o mũndũ abatie kũgaĩrwo. Ng'ombe wamekufa kwa sababu ya kiangazi, imeenda na bandits. So watu bado hawana uwezo ya kulipa hiyo rate. Na hatutaki kupoteza hii mashamba yetu. So siku ya leo tunataka kuomba Mheshimiwa Rais akuje na kupitia kwa Wizara ya Ardhi waketi na wenyeji wenye mashamba wasungumze na wajue vile tutalipa hiyo pesa. Na sana sana tunaomba waiver ili tuweze kulipa yale original ile pesa 150 ile awali tulikuwa tunatakikana kulipa. Na hapa wale ambao wanapeana notisi ya kuwa shamba hilo kama hamtalipa kwa muda ya mwezi mmoja, ukienda kwake na pesa hana jawabu, hawezi kukuambia, hawezi kuguide jinsi ya kulipa. Anakuambia tena wacha nirudi Nairobi, nitafute pay bill, mambo ya e-Citizen imekwama. Hiyo ndio sababu. Kwa hivyo hata kama tunalipa, tungelipaje? Kama wale ambao wanatupatia notisi ili tulipe, wao wenyewe hatupatii jinsi ya kulipa. Ameamua tu basi kama hata tuwefea kabisa, atusaidie basi tulipe hiyo 150 na tena atupatie tu angalau bado muda. Kwa sababu hiyo 150 tukiingia kwa ng'ombe na mtu amebakisha ng'ombe 2, ng'ombe 3 na kuna school fees, kuna chakula. Hata hiyo pesa ni mingi bado. Lakini kwa sababu tutachukua bure, atupatie muda tulipe sasa hiyo. Maugĩte kũrĩ na tũrĩa nĩme manjĩrĩirie kwĩgwatĩra icunjĩ cia mũgũnda ũcio rĩu makĩenda thirikari kũingĩrĩra na gũtigĩrĩra itanga icio itinaheo mweke wa kũmagagia. Kuna cartels wameingia katikati wetu, wanauza shamba ya watu bila mwenyewe kujua, na sasa hiyo italete uhasama kabisa, italete vita. Sasa ndio sababu tukasema wacha tuite leo watu ya press, kilio yetu isikike nchini Kenya, watu yajua, tumejua kwamba kuna watu wanauza machamba, na tena rais ajue kwamba ile wefa alikuwa anatupatia watu ya lands hawajatekeleza. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali ichukue hatua, wajue ni akina nani, na kuwezekana ile machamba yote yameenda kwa ile njia si halali irudishiwe wenyewe. Irudishiwe wenyewe hiyo machamba, kwa sababu chamba mingi karibu 15% ya hiyo machamba sasa umeenda. Lakini ile mtu yote anakuja kununua ile njia ile natakikana, hatuna shida na huyo. Ngirifotorainoro TV kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.